Jā. Hello. Mēs jau tā kā ejam uz nobeigumu, protams, jau laiciņš iet uz priekšu, vai ne? Мы уже как бы идем на посадку, да, время уже идет. Bet viena lieta, ko es точно zinu, Но одну вещь, которую точно ko знаю, esmu pamanījis, ka patiesībā jau atkārtojās jau tā doma, и это уже вещь как бы уже повторяется, или мысль par lūkšanu. Jā. о молитве. Un es esmu pamanījis, ka patiesībā kristieši pēdējā laikā ir ļoti palikuši tādi, diemžēl, tādi. И я заметил, что христиане, они стали такие... Bet es domāju, tas ir saistīts ar to, ka ir dažādas sezonas. Но я думаю, это связано с тем, что есть разные сезоны. Un man pašam bija tāda sezona, И у меня самого были такие сезоны. kad tev ir vienkārši daudz pārmaiņas un ir diezgan grūti. И что у тебя есть много перемен, и тебе так тяжко, трудно. Un tu mēģini saprast, Dievs, ko man vispār tālāk darīt. И ты пытаешься понять, Господь, что я должен делать дальше. Kā vispār tālāk rīkoties Как mums вообще pārējais. дальше действовать, что делать. Bet Dievs nekad nav mainījies, vai ne? Viņš visu laiku ir augšā Но Бог savā никогда не pozīcijā. изменим, Он на своей позиции. Un ir svarīgi, ka mēs dzīvojam gudri, jā? И важно, чтобы мы жили мудро, Ka mēs nedzīvojam vienkārši tā, kā mēs sajūtamies, чтобы мы не жили так, как мы себя ka чувствуем, mēs nedzīvojam pēc to, kā mūsu acis redz. чтобы мы не жили тем, что наши глаза видят. Jo Bībele saka, ka mans taisnais no ticības dzīvos. Ja? И я знаю, что праведник верой жив будет. Tas ir vairākās vietās Bībelē rakstīts. Это много где написано в Библии. Tas ir ebrejiem atkal, es jau kaut kad nesen ebrejus aiztiku. Это евреям, я уже недавно про евреев говорил. Un tas ir 10. nodaļā, 27. pants, tur saka, jo vēl maz brīdis, jā, viņš saka, jo vēl maz brīdis, Евреям maz написано, что brīdis, еще малое время, maz brīdis. малое Mēs to время, aizmirstam. и мы это Mēs забываем. aizmirstam. Un tad, kad man ir, piemēram, man ir 100 gadi, I no kad 90 gadi man ir, И когда мне 90 лет, tad man tāda, kur dzīve palikā? и мне так кажется, о, а где жизнь пропала? Es vispār neko neizdarīju. Я вообще ничто не сделал. Un visādas tādas lietas. И еще всякие Bībele вещи. saka, jo vēl maz brīdis. И Библия говорит, что еще малое Un время, tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. и тот, кто должен прийти, он не будет задерживаться. Bet mans taisnais no ticības dzīvos. Но праведный верою жив будет. Bet viņš saka, bet uz to, kas atkāpjas, 37, 37. jā, 38. 38. 38. Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, Uz to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labs prāts. не благоволи к тому душа моя. Saka, bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Мы же не из колебающихся на погибель, но стоим в вере ко спасению душ. Tāpēc mūsu visai dzīvei, principā, ir jānokoncentrējas uz to, ka mēs dzīvojam Dievam. И наша жизнь должна быть концентрирована Es на то, что я живу в Es Боге. citreiz skatos cilvēku, un es vienkārši pats domāju, И я иногда смотрю на людей, сам размышляю, un tieši par kristiešiem runājot, и даже о христиан говоря, kad mēs esam tik aizņemti ar šo dzīvi, что мы так заняты с этой жизнью, mēs ieliekam sevi visu tajā iekšā. мы как бы себя полностью погружаем Mūsu туда. tur naudu, mūsu rūpes, kā Наши tikai uzbūvēt. деньги, мысли. Mēs cenšamies, lai tikai mēs varētu beidzot paies 20 gadi un uz savu māju uzcelšu līdz galam beidzot. И пройдет 20 лет, ну, наконец-то я свой дом Un tad докончил. es būšu laimīgs. И тогда я буду счастливым. Bet, hei, tev rītdien nepieder, mēs zinām Ну, to. зная, что завтрашний день тебе не Nevienam mums принадлежит. rītdien nepieder, viņa nav Завтрашний день, apsolīta. он Mums ir не tikai принадлежит tagad. нам. Jā, Bībele saka, Сейчас. ka šodien ir pestīšanas Библия diena, говорит, что сегодня день благодати. šodien ir labvēlīgais laiks, Сегодня благоприятное время. un nākošā sekunde tev principā И nepieder. следующая секунда, она просто не Viņa принадлежит nav тебе. tavā varā. Она не в твоей власти. Un tāpēc viņš saka, jo vēl maz brīdis un tas, kam jānāk, tas nāks un nekavēsies. И еще малое время, то, что должно прийти, это не Bet kas ir mūsu произойдет. daļā? Но что в нашей Viņš части? saka, mūsu daļā, bet mans taisnais no ticības dzīvos. Ну, в нашей части, что праведный верою жив будет. Un ka mēs neatkāpjamies. Что мы не Ka отступаем. mēs neatkāpjamies. Viņš saka, uz to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labs prāts. И Библия говорит, что а если кто поколеблется, не благоволи к тому душа моя. Un tāpēc svarīgi, ka mēs И neatkāpjamies. важно, чтобы мы не отступили. Ka mēs, es saku pats to sev, Я говорю это сам jo es себе. to pats pamanīju.
потому что это я сам заметил. Tu aiziet tādā, kad tu sāc dzīvot ar šo pasauli, И ты уходишь в то, что ты начинаешь жить с этим tu миром. sāc dzīvot tajā straumē. Ты начинаешь жить в этом Un потоке. ir diezgan grūti citreiz paņemt, tā kā apgriezties riņķī un tā kā iet pretī. И иногда трудно повернуться и идти в противоположную Tas nav tik сторону. vienkārši. Это jā, не так citreiz. просто. Bet kas ir Bībele saka, kad aizmirst, kurā grāmatā ir rakstīts, ka ne ar varu, ne ar spēku, bet ar manu garu. И в Библии написано, что не могуществом, не силой, но духом моим. Tā kā tas nav mūsu tās pūles, kas dod rezultātu. Это не наши как бы усилия, но что дает результат. Bet tas ir svētais gars. Но это Дух Святой. Tas ir tas, kas mūs dara brīvus. Jā. Это то, что делает нас Jo Bībele свободными. saka, ka kur tā kunga gars, tur ir И brīvība. Библия говорит, где Дух Господень, там свобода. Un mums ir jābūt brīviem. И мы должны быть свободны. Mums ir jābūt, kā Bībele saka, ka mēs esam kā svešinieki vai piemājotāji uz zemes. И Библия говорит, что мы как странники и пришельцы. Mēs šeit nav mūsu māja. Это не наш дом здесь. Mēs varētu teikt, esam šeit ekskursijā. Мы здесь, можно, если так сказать, в Bet mēs экскурсии. citreiz dzīvojam tā, it kā mēs te būtu noparkojušies uz 15,000 gadu. Но мы живем иногда так, что мы сюда припарковались на 15 Tāpēc тысяч лет жить. nepieķeries pie lietām. Не привлекайся, то есть не прилепляйся к вещам. Skaties, lai tavs sirds ir brīva. Смотри, чтобы твое сердце оно было свободным. Un Mateja, man liekas, 6. nodaļā, 23. vai 33. pants, tur ir rakstīts, ka meklēt vismaz Dieva valstību И Библия говорит, что Матфея, что ищите прежде Царство Небесное un viņa taisnību, и правды Его, un pārējais lietas tev tiks piemestas. и остальные вещи приложатся. Un, ja tu esi kristietis, И если ты христианин, tad Sātans strādās virsstundas, тогда враг будет работать дополнительные часы, lai tevi iegrūzītu tajā pasaules straumē, чтобы тебя просто погрузить, lai tu strādā daudz, чтобы ты работал много, lai tev ir daudz rūpes, чтобы тебе много dzīves kaut забот, kas, многие вещи, tikai ne Dievs. только не Бог. Bet zini, ka Bībele saka, ka pārējās lietas tev tiks piemestas. Но Библия говорит, что остальные вещи, они Pārējās будут lietas tev tiks добавлены. piemestas. Es jau trešdien liecināju. Я уже в среду говорил. Es šito te nepirku. Nu, labi, tas nav mans telefons, tur ir mans telefons. Es to telefonu nepirku. Я этот телефон не покупал. Там Es мой to телефон. mašīnu arī nepirku, ar ko es braucu. Я машину тоже не Reāli покупал, nepirku, man viņa uzdāvināja. которую Telefonu я man arī ездил. uzdāvināja. Es Телефон мне nesaku, подарили, машину мне подарили. bet Dievs piemet lietas, Но Бог добавляет, ja tad, kad tu meklē Dieva valstību. когда ты ищешь Божье Царство. Un tas ir tik svarīgi. И это так важно. Tāpēc, ka tad, kad, jo es jau teicu, ka ienaidnieks visu laiku mēģina tavu fokusu dabūt uz zemes lietām, Когда ты свой фокус на земные вещи, jā, lai tu vienkārši būtu ieciklēts tajā visu laiku. чтобы ты был зациклен в том, Bet tajā brīdī, kad tavs sirds ir brīva, но когда твое сердце свободно, pirmkārt, tu pats jūties labi, во-первых, ты чувствуешь себя хорошо, tev nav jāuztraucas par 100 lietām. ты не переживаешь о 100 вещах, Tā, tu zini, ka tavs pamats ir būvēts uz Kristus, vai ne? и ты знаешь, что твое основание Христос. Un mēs zinām to raksturvietu, kur ir, kad nāca ūdens, tur vētra un vispārējais. И мы знаем это местописание, когда шла буря, дождь, ветер. Un tur bija divi nami, viens bija celts uz smiltīm, viens bija uz klints. И было два дома, которые кто-то был построил на песке, кто-то на камне, да? Un tas nams nesabruka. И этот дом не разрушился. Tas nams nesabruka. Этот дом не Un разрушился. tas nav, es tagad nesludinu kaut kādu smagu darbu, ka tev tagad tur nezinu, kas jādara. И я сейчас не проповедую какой-то тяжелый труд, который ты должен сейчас сделать. Jo, ja es teicu, mana nasta ir viegla Но Бог сказал, мое иго легко, un mans jūgs patīkams. и мое бремя легко. Un tas nozīmē, ka, ja tu reāli seko Kristum, И это, если ты следуешь за Христом, tad tev nebūs smagums. тогда у тебя не будет тяжести. Ja es saku, ka pasaulē jums ir bēdas, И Библия говорит, что в мире вы будете иметь скорбь. bet ja es saku, ka es pasaules uzvarēju. Но Библия говорит, что Иисус говорит, что я победил мир. Tāpēc es vienkārši jums gribu atstāt to, ka jūs sākat vairāk sevi investēt Dieva valstībā. И я хочу просто как бы оставить вам то, чтобы вы себя больше инвестировали в Божье Tu pat Царство. nesaproti, cik vērtīga ir tava katra diena, И ты даже не понимаешь или не осознаешь, насколько ценен каждый твой день, kurā tu kaut ko izdari в котором ты что-то делаешь valstībā.
priekš valstības. для царства. Jā. Jo mēs varam nodzīvot 30 gadus un vienkārši tikai rūpēties par to, ko šodien ēst, par to, ko šodien dzert, par to, kur mēs dzīvosim, ar kādu mašīnu mēs brauksim. И всю жизнь или свои 30 лет мы можем заботиться о том, что нам пить, что нам есть, на какой машине мы будем ездить, в каком доме Bet tad, жить. kad tu reāli apzinos to Dieva labestību, Но когда ты осознаешь, насколько благ Господь, kā jau mēs dzirdējām liecību, vai ne? как мы слышали даже свидетельства, Kad patiesībā mums ir jāpamaina domāšana, ka Dievs ir labs. Jā. иногда нам Ka надо Dievs ir поменять labs. просто мышление. Бог добр Un и es to благ. pats sev 100 reizes varu pateikt. Jā. И я сам себе это всегда 100 раз Es cik говорю. reizes esmu bijis tajā pozīcijā, ka tev ir kaut kāda doma par Dievu, kur patiesībā nav, kāds viņš patiesībā nemaz nav. И ты иногда ты думаешь на Бога так, как на самом деле Бог не является. Tāpēc arī romiešiem rakstīts, ka netopēt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunoties savā garā vai prātā. И Римлянам написано, что преобразуйтесь обновлением ума, чтобы не сообразоваться с веком сим. Jā. Lai mēs neesam tā, kā domā šīs pasaules visa sistēma. Для того, чтобы мы не думали, как думает система этого мира. Jā. Ne jau, kad pasaules sistēma ir slikta tādā ziņā, ka tur slimnīcas, tur bankas vēl, ne par to, ja? И это не значит, что сейчас система мира, там больница, банки и остальное плохое. Bet mēs zinām, kad ir labais un jaunais. Ne? Но мы знаем, что есть Mēs добро и zinām, зло. ka ir Dieva valstība un kad ir tumsas valstība. И мы знаем, что есть Божье царство и царство тьмы. Un Dievs, Jēzus mūs ir izrāvis no tumsas valstības un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā. И Бог нас избавил от власти тьмы и перевел в царство Сына Un Возлюбленного. mums ir jāveido sava dzīve balstoties uz tā. И мы должны строить на камне на этом. Es, protams, tā forši runāju, ja? Я, конечно, так классно разговариваю, говорю. Bet cik es pats tā dzīvoju, tas ir labs jautājums. Но насколько Tāpēc, я ka много так живу, это хороший man вопрос. katru dienu ir savi izaicinājumi. И поэтому у меня тоже есть каждый день свои вызовы. Tieši tāpat kā jums. Так же самое, как и у Bet вас. vienkārši ir svarīgi, ka tu atceries standartu savā galvā. Ну, важно, чтобы ты вспомнил все стандартные в голове. Ko Dievs tev liek sirdī, ja? Ne jau ko es tev saku. Что Бог тебе дает в сердце. Un ka tu dzīvo savu aicinājumu cienīgi, ja? Efeziešiem 4. nodaļā И когда rakstīts. ты живешь как достоин звания своего, To, kā Dievs tev ir aicinājis. как Бог тебя призвал, Un tev nav jādara kaut kas cits. и ты не должен делать что-то другое. Jo karota nav domāta, lai raktu zemi vai otrādāk. Ja? И ложка не думана для того, чтобы копать землю или что-то Tāpēc другое. saproti, ko Dievs tev ir ielicis sirdī. Saproti, kas tu tāds esi Пойми, viņā. что Бог вложил в твое сердце. Un atceries, kad tā kā Jēzus teica, kad viņam, man liekas, Pēters prasīja, mēs esam visu atstājuši un sekojuši tev, kas mums par to būs, jā? И Loģisks jautājums. как Петр говорит, что вот мы все оставили, и что нам за это будет, как бы логический вопрос. Mums tikai nav neviena, kas atstājis tur tēvu, māti, tur māju un vēl kaut ko tur. И он говорит, нет такого, что кто-то оставил дом, отца и мать и все еще что-то. Un kas nesaņemtu jau daudz vairāk šī dzīvē un nākamajā dzīvē, mūžīgo dzīvi. И там написано, что кто не получил бы уже благо в этой жизни, и тем более еще получит в другой жизни. Jo mums Sātans cenšas iestāstīt, ka mums ir jāskrien pakaļ lietām. И враг хочет нам наврать, что мы должны влечься или бежать за Bet Dievs вещами. gan izvēja otrādāk, saka, vienkārši atstāja. Но Бог немножко говорит по-другому, оставь. Es tev vienkārši iedošu. Ja Es просто tev тебе iedošu. dam, ja Mums тебе labākais, kad krieviski rakstīts, ka благословение Божье обогащает человека и печали не приносит. Jā. Dieva tā kunga svētība dara cilvēku bagātu bez īpašām viņa paša pūlēm, ir rakstīts latviski, bet krieviski rakstīts, ka nenes tā kā skumjas ar to svētību. Jo citreiz tur, sorry. Тут руна. Ты ее Jā, исполкай tu под себя. Ты можешь сам себя переводить, в принципе. Es vienkārši atceros par pantu, jo es gribēju parādīt, ka es ķipa māku krievu valodu. Tur ir nopirkt mašīnu, Ты можешь купить машину, un tev viņa tādas galvas sāpes var iedot и vienkārši. эта машина такую головоломку тебе может Bet дать. Bībele saka, ka Katrīna zina, Катрина смеется, но я nopirka to Toyota un beigās ir visādā. Катрина, правда? Bet tad, kad tev Dievs reāli iedod, Кстати, это не шутка, это правда было. bet kad Dievs tev reāli iedod, Когда Бог тебе просто дает. tad tu zini, ka Viņš tev iedeva un tev nav jāuztraucās par to. И когда Бог тебе дает, ты не должен переживать об этом. Es vienkārši, piemēram, skatos dažreiz, kā Semjons dara ar mašīnām. И я иногда смотрю, как Сёма делает Man liekas, машины viņam jau kādas 15 без bijušas. топоров. Viņš tā pabrauc ātri, nobrauc, malā, dabūna atkal mašīnu, kurā vispār neatbilst tai cenai, bet dabūna daudz labāku mašīnu par to zemo cenu, tad viņš atkal brauc kaut kādu laiku, un tad liekas, labi, katram savā šitā.
Да, и у каждого свое. Я купил машину, поездил, не понравилось, продал и купил за бесценок другую, покатался опять и так далее. Man liekas, tā kā pasaulē tā nestrādā. И такое чувство, что в миру так не работает. Tu parasti nopērci mašīnu, tu uz viņas pazaudē naudu. И обычно так, то покупаешь машину, и ты теряешь на Viņam этом kaut kā деньги. bija otrādāk, man liekas. Но у него как-то все по-другому. Bet tas it kā joks, bet tas nopietni. Это как бы шутка, но это серьезно. Jo, kad tu sevi ieguldi Dieva valstībā, Когда ты себя инвестируешь в Божье Царство, agri vai vēlu, рано или поздно točni saņems. ты 100% Un получишь. Dievam nav kaut kādi tādi, oi, es palaidu garām, tu taču tur strādāji. И у Бога нет такой, ой, я забыл, тебе надо было что-то Viņš дать, tev потому točni что ты работал. atmaksās. Он Tā тебе kā воздаст, točni atmaksās. Tāpēc 100% воздаст. vienkārši ieliekat sevi tajā, kur Dievs jūs aicina. Поэтому поставьте себя или инвестируйте себя туда, куда Бог тебя призывает. Amen. Аминь. Un, jā, es domāju, tur Seviens bija domājis kaut kādu lūkšanu, tā kā tiešām mums ir no Lietuvas viens cilvēks atbraucis, un viņi tiešām arī darbojas pravietiskajā dāvanā, tā kā jums ir gribat vēlme, sirdī ir vēlme, ka jūs gribat jums palūgt, jūs droši varat izmantot iespēju. И у нас есть человек с Литвы, который пророчествует, это правда было, и аминь. Да. И если, правда, кто-то хочет получить от Бога